بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. मेरे गवर्नमेंट प्रोग्राम अडसों गेंदवा लबोते अखुना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. गवर्नमेंट तरबवी सिलसिला प्रोग्राम के तेरे मेरे गवर्नमेंट बलालंग कस्तगफावा मौदुआ की वेस गवर्नमेंट दारिंगे तरबियत वरब बेनुन तेरी वरब मुहिम मौदुआ एगोतुम बलारुगा मेरे मौदुआ का म्यति मगे दारिफुला के दशों में अन्ननी एहिम मीहुन्नंग इस्कंदेश गवर्नमेंट दारिंगे की बैगा एहिम मीहुन्नंग इस्कंदिनुमगे रूह आला कुरुं एई तरबवी गोतुं ओम्मे कुरंजे कम मितनुगा एम्मे फर्तम अलगोन फाहग कोल्लानी मी मौदूगा अलगोन में बुनम मी उलेनी की के कंग अलगोन में नेगेंजी एहे मीहुन्नंग इस्कंदेशे माने की तिमाय वुरिंग अनिकाय कंकमुगा इस्कुर माने की हेवा रंगल मोळु गोत्ता अवदु एदिन जेहेनी तिमागे अमिल्ल नफ्सन नोंका अनिकाय अबद्वेस इस्कंदेशे अनिकायं हिव देशे अनिकाय रंगल फुर्सत देरे अनिकाय रंगल इच्छे देशे एगोत अलगोन मेंगे नफ्स तरबियत कुरुमकी एई किहा मुहिम्मु कमेक्कं मेरे अलगोन में मिवाह कमिदक्कन हकीकतुगा मीहको एमीहागे अमिल्ल नफ्स कमक बेनु वेफावा इरुगवेस एहेम मीहुन्ना इस्कन दिनुमकी एई हकीकतुगा ईमान तेरी मीहुंगे गोतकी मैं अल्लाह कीर्त कुर्आनुगा वही कुरव्वा फावे अंसारिय बेकलु एबे फुलुंगे ए अमल हकीकतुगा मक्का दो कुरव्वा मदीनायं हिजर कुरव्वा वडागेम बेकलु मदीना वडागेम ने बेकलु नकी मुहाजिरु मदीनागे अहुलुवर नकी अंसारिय बेकलु मी अंसारिय बेकलु एबे फुलुंगे गात वडागे मेहमानुंगे गुतुगा वडागे मुहाजिरिय बेकलु ना मेदुगा हेवको कंतक पुरी गोतुगा वाहके की मशहूर वाहके एबे कलुं मक्का दू कुरव्वा वडागन इस्लाम दीनुग हग्गुगा इस्लाम दीनं उळें वेගෙන් एबे कलुं मक्का दू कुरव्वा वडागन नेवी गोतिगे दोरा मुदला फासाया हुरिहा इच्छ दू कोफ्फा हमे कने और निवा कोल्लानेगे आगलाගෙන් हुरि हेदुमेन नोनिया एंबे फुलगे अतुगा अन्नी एबे फुलुं मदीनाया वडाගෙන් इरु एहिंदुगा मदीनागे अहुलु वेरिं එමීහුන්ගේ එබේ ෆුළුන්ගේ අමිල්ල නෆ්ස වුරෙන් බොඩ ෆෙනිගෙන් මිදනී එබේ ෆුළුන්ගේ මෙහෙමානුන්න කමේ හිතිත කීර්ත කුර්ආනුග බයාන් කුරවනි වයුසිරුන අලා අන්ෆුසිහිම් වලව් කාන බිහිම් ඛසාසා වමන් යූක ෂුහ නෆ්සිහි ෆෞලායික හුමුල් මුෆ්ලිහූන් එමීහුන්ගේ වාහක එබේ කලුන්ගේ වාහක බයාන් කුරවනි එබේ කලුන්ගේ බේනුන්තන් ඔයින් ඉරුගාවෙස් एवे फुलुंगे अमिल्ल नफ्सवुरें मुहाजिरन्न बे फुलुन्न इस्कंदे विवाहक अदि अमिल्ल नफ्सुगे दहिवेति कमुं सलाब वेज्ज मीहकी फहे एई कामयाबुवेගෙන් වා මීහුන්ක එහෙම අමිල්ල නෆ්සුගේ එදුන්තක දහිවෙති කම අමිල්ල බේනුන් තකවුරෙන් අනිකායන් ඉස්කන් දිනුමුගේ සිෆයකි එයි වර මුහිම්මු සිෆයි එයි වර බේනුන් තෙරි සිෆයි एई हगीगी ईमान तेरी मोमिनुंगे किबागा उन्नाने सिफै එහෙම වීම මීහකන් එච්චි අලගොන් මෙන් දේ ඉරුගවෙස් අලගොන් මෙන් මීහකන් එච්චි දේන් ජෙහෙනි බේකාර වෙෆහුන්න ಬಾಕಿ වෙෆහුන්න අලගොන් මෙන් එබේනුන් කුරුමන් එකශීගෙන් නුවා එච්චසෙන්නු ඒගේ බදලුගා මොළු ඉතුරු ගොතකි අලගොන් මෙන් වෙස් එය ලෝබි කුරා අලගොන් මෙන් වෙස් එච්චෙස බේනුන් වා කහලා එච්චි එහෙම මිහුන් නවස් දී හෙදුන් එයි එකමුග එම්මෙ මති දරජ මං අල්ලාහ් කිරත කුර්ආනුග වහී කරවා ෆනි ලන් තනාලුල් බිර්ර හත්තා තුන්ෆිකූ මිම්මා තුහිබ්බූන් තෙබා මිහුන් හියකම හිසාබන් හම හිලා නුෆෝරානිය හත්තා තුන්ෆිකූ මිම්මා තුහිබ්බූන් තෙබා මිහුන් ලෝබි කුරා එච්චි හේද කුරුම दांदे එහෙම වීම හගීගතුක ධර්මයා සවාබුගේ ගොතු මති දරජයා හමය හේවකමුගේ මති දරජයා හමය මිෆෝරෙනි මේ ගේග බේකාරුවගෙන්දා එච්චි මීහකද්දේ දිනුමුගේ බදලුගා
emīha lobi kurā mīha vesiya beenumwa ecchi එහෙම මීහොන්න ඒ හාලතු එහෙම එගොතුම් බලා ඉරුගා තිමාගේ නෆ්සු එකමන් එදේ තිමා බේනුම්වා එච්චි එහෙම මීහක දෙවේනි එයි එමීහකි තිමාගේ අමිල්ල නෆ්සවුරෙන් එහෙම මීහොන්නන් ඉස්කන්දේ මීහකක් දෙගෙන් එම්විම මී අල්ගොන්මෙන්ගේ මිරේගේ මවුදුගා වර මුහිම්මු වාහකතකෙන් මේ අල්ගොන්මෙන් දස්කුරන් ජෙහෙ කමෙන් මේ අල්ගොන්මෙන්ගේ දරින්න මි විස්නුන් එපා ලෑදෙන් ජෙහෙ darinnam mi tabiyat algonmen dinumuge kuriga algonmen nakives mi riveti sifan tarbiyatu libifawa baik kama algonmen wanje ema abadu huriha moli onnan jeheni timayak kama huriha kame onnan jeheni timage nafsak kama ege badaluga anikaves kankam beenum wane kama anikayaves iskanden jeheni kama mi tarbiyat algonmen kudinnan ebedenje misalaka giyak gega hunna meeru ka ecche uriha kudinge shaugu verikan ekamakan hunna kahala ka etchin hunna wagutegga e misalakan hama huriha kudinna ves libe gotakkan kaamwane tima ekani kaalagen kamunu daane kama e visnu kudinna laaden jen hame egota misalaka me giyak genna hadiya nuwata me mamma nuwata bappa darinna genesde ecchi gaves ega emme molu eti emme rangalu eti emme reeti eti abadues naganjeheni timakama kudinna visnumuge badaluga ekudinna visnen waani tima noonanas anek kujjaves timannage kokkos nuwata timannage bebe nuwata timannage dattaves hama e beenum waanekan emme reeti eti emme furihama eti emme gayawa eti envima abadues egotan anekayan iskan dinun anekayavves me fursat dinu ei war muhimmu kamen ema e sifa ashagenne mattaka udinge kibaga mi kankan algonmen kiyaden ebeje darinnan algonmen nasehadde iruga ikankama gule tafatu ekeki hadisataka ekeki wahakata adi kirta qur'ana man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulutakun algonmen na fennan huri mi mativeri sifaya kudin shaugu veriwa kahala eki wahakata algonmen ekudinna kiyadi ekudinge amilla dirigoluman hediboduwe tayyarwa iruga ekudinna ki amilla nafsa wuren enage ahunnan enage avatterinan enage mehemanunnan enage gattimage mihunnan enage maambafannan enage darinna kankamuga iskande faratigge gotuga emihunge beenun takal timage beenun takawuren kurin ijabade mihegge gotuga ekujja hedeto belun ei paramuhimmuka mema mire algonmen mi amazu kurani mi sifa algonmenge daringe kibaga ashagenne masake kurmaki param muhimmu kameke kudin kuriyara diuma adi mujtamaoga kudin onna gadara mi kankan ufeduma ves medweriwa sababen ei amilla edumun foefawa mi hakandu mige idikolaki mulin ves huriha molen huriha heven huriha rangalu kamen huriha reach abadu estimaya libe gota ema ei waran amilla edum bodu mihegge gotuga emiha maana kuravigen daane nuwata sifa kuravigen daane ege badaluga algormen naki heukankan ehem mihunna rangalu kankan ehem mihunna ves ede baigge gotuga algormen wuma masakke kurun ehem wema etarubiyat algormen ge darinda dinun ei waram muhimmu kamekkan kirta qur'ana man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis futakun algormen na engem yati shukriya